Mizo mi puin kan lo ngai ven lutuk ni lo tun hnaya India sipai pulal lom zuala interview kan enatanga kan ngai ven tak em chu India rama Huaisen lawmman Shaurya Chakra hi ani tun truma hian Shaurya Chakra hi enge ani soizaw kan tum don ani Shaurya Chakra hi India rama Huaisen lawmman ro pui tak ani a ramral muan laya pek thin ani Huaisen chungchuan wangte mani nunna hial thapa midang nunna changam khopa Huaisen te hnena hlan thin ani he Huaisen lawmman hi kumsang khazakwa somnga pani January nili atang khan semtran ani a atira chuan Asoka Chakra class 3 ti ani nge kumsang khazakwa somruk pasari atang khan tuna aming Shaurya Chakra hi putir ani tathung ramral muanlaya Huaisen lawmman pek thin pathum zinga a pathumna ani a chung lawmman sem thin te chu pakhatna Asoka Chakra hei hi lawmman sang ber ani indolaya Huaisen lawmman sem thin paramvir Chakra nen a intluk pahnina Kirti Chakra hei hi asang ber dot tu ani indolaya Huaisen lawmman Mahavir Chakra nen a intluk pathumna Shaurya Chakra hei hi Huaisen lawmman pathumna ani indolaya Huaisen lawmman Vir Chakra nen a intluk engwangin nge Shaurya Chakra hi hlan an ni thin hel beilet na konga Huaisen taka che sipai te hnena hlan thin ani khua rel chiat na thlenga midang tranpui tura Huaisen taka che chuak te hnena hlan thin ani mani nunna thapa midang nunna chan chuak te hnena pek thin ani rol rala che thin ramhmel male mi fir fiak te tukdol konga chuan om taka che te hnena hlan thin ani midang himna atana mani in phada che chuak te hnena pek thin ani tu tenge he lawmman hi dong thei he lawmman dong thei te chu India sipai police le paramilitary force India khua le tui ramdang mi te po pek thei an ni he lawmman hi mithi to te hnena po hlan thei ani he lawmman hian a huap zawa engkong po a thazonga Huaisen te tan adon thei ani he lawmman pian hmang he tangkapui lawmman hi darsen le trin chawpol atanga siam ni in a pian hmang hi a bial ani a hmalama Asoka Chakra a oma chu tui li in a hual ani a hnunglama English le Hindi horopin Shaurya Chakra ti a in chu he tangkapui lawmman hian a khaina hrui aneya hrui hi rong hring ni in serthum rongin thlur thum a in rin bok lawmman sem hun le lawmman in a kentel te he lawmman hi kumkhada voi ni sem thin ani a Republic Day le Independence Day a te sem ani tlang pui Rashtrapati Bhavana India President in a sem thin he choimoi da dong tu te chuan tangkapui ba ka hian choimoi na thuziak an donga sumfaya tranpuin an dong tel bok sipai an ni chuan an hming to pa ni na SC ti an tar thei anomna state sarkarin huan lo ram an pe in na le pension lawmman te po an petel chok Shaurya Chakra hi engzat nge sem ani to mei ni ni sang ni som ni panga vo in ni thleng hian Shaurya Chakra hi sang ni za som li pani sem ani to adong tu te hi mi chuan om tak tak vekan ni mizo zinga po Shaurya Chakra hi mi Huaisen tak tak pathumin an dong to a chung mi te chu pizza dingi buar pui khuwa havildar kelal ngai zuala na thial khuwa si poila lom zuala tru azol khuwa mizo zinga Shaurya Chakra dong mi pathum lai kan nei hi alomom hle adong mi pahnih hian tuna chuan chatuan ram min pan san to a pu la lom zuala ero tun thlengin sipaya hian ala tang mek ani kum sang ni som pathuma khan India tana noksak tak firfiak Paul Jais e Mohammed top commander zon chuale tukdol konga abul pui ber ani na le a tho hlok e mawangin Shaurya Chakra hi hlan ani heti hun lai hian pulal lom zuala hi truazol kho atanga sipaya tang hini in 18 Rashtriya Rifles a om lai ani